ጤና ይስጥልኝ። ዘንድሮ ሀያሏ ሀገር አሜሪካ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታለች። እርግጥ ነው ሁሌም ሀገራትን እንዳሸበረች፣ በራሳቸው እንዳይተማመኑ እንዳስፈራራች፣ በየትኛውም ሰዓት ማንኛውንም ነገር የትኛውም ሀገር ላይ ለመፈጸም ወደ ኋላ የማትል ካመነችበት ድንገት ተነስታ የትኛውም ታላቅ ሀገር ላይ ሳይቀር ማዕቀብ የምትጥልና የምታሽመደምድ ከዛም ካለፈ በድብቅ ሴራ መሪዎችንም ሆነ ሌሎችን እፈልጋቸዋለሁ፣ ስጋት ናቸው፣ አሸባሪ ናቸው እና የመሳሰሉትን ምክንያት ለራሷ በመስጠት የምታስገድል የምታሳፍንና አንጠልጥላ የምትወስድ በሌሎች ሀገራት ጉዳይ ካመነችበት ጣልቃ የምትገባ ሌላም ነገር የምታደርግ ሀገር አሜሪካ። እነዚህ የሀያሏ ሀገር አሜሪካ መገለጫዎች ነበሩ፣ አሁንም ናቸው፣ ወደፊትም መሆናቸውን ይቀጥላሉ። የዲሞክራቱ መሪ ሲመረጥ የሪፐብሊካኑን ይወቅሳል። የዲሞክራቱን ለመጣል የሪፐብሊካኑ አዲስ መከራከሪያ ይፈጥራል። ሆኖም በዚህም አለ በዚያ አካሄዳቸው ይለያይ እንጂ የሁሉም መሪዎች ፖሊሲያቸው አንድ ነው። በአንድ ወቅት ተመሳሳይ ጾታን አጥብቀው ይቃወማሉ የሚባሉትና በዚህም አቋማቸው የሚወደዱት ዶናልድ ትራምፕ ምንም እንኳ ይህን ይበሉ እንጂ በቅርቡ በአንድ አስቸኳይ ጉዳይ ላይ የአሜሪካ ሕዝብ አንድ መሆን እንዳለበትና ሊከበር እንደሚገባው አጽንዖት ሰጥተው ንግግር ያደረጉት ምክትላቸው ጄዲ ቫንስ ሁላችሁም የአሜሪካ ሕዝቦች ተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎችን ብትሆኑ ሁላችሁም ሕዝቦቻችን ናችሁ፣ ለእናንተም ክብር አለን ሲሉ በአደባባይ ተሰምተዋል። እርግጥ ነው እኚህ ግለሰብ ወደ ስልጣን ለመምጣታቸው ምክንያቱ የተመሳሳይ ጾታንና ጾታ የመለወጥን ጉዳይ አጥብቀው በመቃወማቸው የተነሳ ነው ይባልላቸዋል። ይህን እንደ ማስረጃ መጥቀሳችን አሜሪካ በየትኛውም መሪዋ የምትከተለው አጀንዳ መጠኑ ይለያይ እንጂ ተመሳሳይ መሆኑ ልብ ሊባል እንደሚገባው ይታወቅ ዘንድ ነው። ምክንያቱም ነገሩ ፖለቲካ ነውና፣ ምክንያቱም ነገሩ ስልጣን ነውና። ታዲያ ሀያሏ አሜሪካን እንዲህ ማንሳታችን ያለ ምክንያት አይደለም። በአወዛጋቢነታቸው የሚታወቁት የወቅቱ መሪ ዶናልድ ትራምፕ በዚህ የስልጣን ዘመናቸው በታሪክ በየትኛውም መሪ ተደርገው የማያውቁ ነገሮችን በመተግበር ሀገሪቱ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ወዳጅነት እያጣች እንድትመጣ፣ ከበፊቱ በባሰ ሁኔታ ሰላሟን እንድታጣ፣ ብሎም የውስጥ ችግሮችና ተቃውሞዎች እንዲበረቱ፣ የሌሎች ሀገር ዜጎች ተረጋግተው በሀገሪቱ እንዳይኖሩና ሌሎችም ከባባድ ውጤቶች ይገኙበታል። በቅርቡ እኚሁ መሪ ጥቂት የማይባሉ ሀገራት ዜጎችን የአፍሪካ ጥቂት ሀገራትን ጨምሮ የሌሎች ሀገር ዜጎችም ወደ ሀገሬ እንዳይመጡብኝ ሲሉ እንደ ቪዛ መከልከል የመሳሰሉትን ውሳኔ አስተላልፈዋል። The Trump administration's countries of concern now expanding to more than 30 nations. The Department of Homeland Security releasing the new number. There are currently 19 countries on the ban list, including Afghanistan, Venezuela, and Iran. Secretary Kristi Noem has yet to comment on the specific countries that have been added, but she did say this in an interview earlier this week. And the president is continuing to evaluate countries. Listen, if they don't have a stable government there, if they don't have a country that can sustain itself and tell us who those individuals are and help us vet them, why should we allow people from that country to come here to the United States? Michael, well, President Trump is now reviving and expanding one of his most controversial policies, targeting a dozen countries with a full travel ban. It means no visitors from these countries, no temporary trips, no permanent moves, and it is sure to face legal challenges. Overnight, President Trump announcing a dramatic escalation in his immigration crackdown. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. Trump saying that as of midnight on Monday, he is blocking people from 12 countries from entering the U.S., citing national security concerns. The ban mostly impacting travelers from the Middle East and Africa, including Afghanistan, Burma, also known as Myanmar, Chad, the Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen. Another 7 countries facing partial travel restrictions.
People from Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela will now be unable to come to the U.S. permanently or get student or tourist visas. The White House says they're targeting countries that lack proper vetting, fail to share identity and threat information, or exhibit high visa overstay rates. The president says he's acting now in part because of the recent attack in Boulder, Colorado. An Egyptian man who overstayed his visa charged with a federal hate crime for attacking a group of demonstrators advocating for hostages being held in Gaza. The recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. ይህም ብቻም አይደለም። በፊት ከነበረው የዳታ ውጤት በባሰ ሁኔታ ከሌላ ሀገር የመጡ ዜጎችን ዜግነት ነጥቄ ወደ ሀገራቸው መልሳለሁ። ከዚህ በኋላ አሜሪካ መጥቶ ጥገኝነት የመጠየቅ ታሪክ ያበቃል። ከዚህ በኋላ ሀገሬ ለመግባትና ለመኖር ያን ያህል ቀላል አይሆንም። የዲቪ ፕሮግራም አጠቃላይ መቆም አለበት እና የመሳሰሉትን አዋጆች አውጥተው በስራ ላይ ሙሉ ለሙሉ ለማዋል ሩጫ ላይ ናቸው። እርግጥ ነው ከነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹን እየተገበሩት ይገኛሉ። Green card program and a presidential trip to North Carolina touting the latest economic numbers. There is a lot happening on the political spectrum over the next couple of days as we head into the holidays. Yeah. Anchor of Fox News Sunday, Shannon Bream, live with us this morning to discuss all of these things here. Good morning, Shannon. Good morning, guys. Happy Friday. You too. Happy Friday. All right. So President Trump has suspended this green card lottery program that's allowed the suspect in the Brown University and MIT shootings to come to the U.S. here. So do we right now expect this to be a temporary pause, or what's that looking like? Well, for now, it sounds like it is. DHS Secretary Noem referring to this, shutting down the program last night, at least on a temporary basis. You know, they've done this for a number of different programs and said it's being done on an emergency basis, pointing to a lot of other things going on in the country in which people who are here on various programs are getting notified that they are either going to be sent home or that program is going to stop people from coming in. Almost all of those have ended up in court. So I would expect if this thing looks like it's going to stick around for a little while, there will be legal challenges. Sure. አሁን ደግሞ እየተሰማ ያለው ዜና ሌላ ነው። በሀገሬ በዜግነት እየኖሩ ቁጭ ብለው የአሜሪካን ጥቅምና ድጋፍ እያገኙ ያሉ ሀገራትን ዝርዝር አስጠንተው ደረጃ አስወጥተዋል። በዚህም መሰረት 120 የሚያክሉ ሀገራት በዚህ ዝርዝር ውስጥ ሲካተቱ ሀገራችን ኢትዮጵያ በ39ኛ ደረጃ ተቀምጣለች። ይህም በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ተረጋግተው እየኖሩ ያሉ የሌሎች ሀገራት ዜጎችን የዜግነት ለመንጠቅ ያለመ የጥናት ውጤት ነው በማለት ብዙዎች ይተቻሉ፣ ይከሳሉ። ሆኖም ሰውየው ዶናልድ ትራምፕ ናቸውና የሚሰሙበት ጆሮም የላቸውም። ዶናልድ ትራምፕ በዚህ ሰዓት ከሶማሊያ አሜሪካውያን ጋር የገጠሙት ግብግብ በቀላሉ የሚታይ ነገር አልሆነም። በዚህም በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች በደህንነት ሚኒስትሯ ክሪስቲን ኖም ትዕዛዝ መሰረት የተቋቋመው ቁጥሩም በሚኒያፖሊስ ካሉት ኃይሎች በርከት የሚለው የኢሚግሬሽን ኤንድ ከስተም ኢንፎርስመንት ወይም ICE በመባል የሚታወቀው ኃይል በአሜሪካዋ ግዛት ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ግዛት በመሰማራት የተለያዩ ፍተሻዎችንና ብርበራዎችን እያደረገ ይገኛል። ታዲያ በዚህ በኃይል የታገዘ ዘመቻ ወቅትም የአንዲት ነዋሪ ሕይወት አልፏል። ይህንም ያደረጉት በቀጥታ በሽጉጥ በመተኮስ መኪና ውስጥ እንዳለች ነው ጥቃቱ የደረሰው። There was a convoy of ICE vehicles, maybe 6 or 7, and some of the ICE agents had gotten out of their vehicles, and some of the protesters, some of them were on foot. The woman who was shot was in a Honda Pilot, and she was parked perpendicular to traffic. She was blocking traffic as part of her peaceful protest, and the ICE agents were telling her to move, and just seemed totally chaotic. The protesters seemed way more organized than the ICE agents did. It was totally chaotic, and the ICE agents were telling her to move, and then they approached her vehicle and grabbed her, the driver's side door to try to open it and pull her out, I imagine. And then that's when she, I'm sure, got spooked, and she started to reverse. She reversed a little bit so she could angle her wheels to, it's a one-way, so she could only go out one way, and she reversed.
and then she started to accelerate forward, and then one of the ICE agents stepped in front of her and yelled stop, and leaned over the hood of her car and shot her in the face. It was about 3 or 4 shots. ለዚህም ምክንያቱን ሲጠቅሱ ራስን ለመከላከል የተወሰደ እርምጃ ነው ብለውታል። ይህ ደግሞ በአብዛኞቹ የአሜሪካ ግዛቶች ከባድ ተቃውሞ አስነስቷል። Westlake Street, Minneapolis. As soon as that perimeter collapsed, Boris, what we really saw was people begin to condense onto the law enforcement vehicles, and they were throwing snowballs at them. Did you see that? Can you see that they're throwing it looks like snowballs or maybe chunks of ice at the vehicles? People here are really angry, and right now, because the Minneapolis Police Department is among the law enforcement still on the ground, that anger is singularly directed toward the Minneapolis Police Department, and that highlights the real challenge for law enforcement in cities where ICE is descending on this area and causing these flare-ups between the public and law enforcement. Minneapolis police were not involved in the shooting, and yet they are here taking the heat that people feel because of what they saw ICE do here in Minneapolis. እንደሚባለው ከሆነ ይህቺ የ37 ዓመት ዕድሜ ያላት ሬኒ ኒኮል ጉድ የተባለች የ3 ልጆች እናት በቅርቡ ወደ ሚኒሶታ የመጣች ነዋሪ ስትሆን ትኖር የነበረችውም በተገደለችበት ወቅት ተኩሱ ከተሰማበት ጥቂት ብሎኮች ራቅ ብላ ነበር። ይህች ሴት ትልቅ ሽልማት ያገኘች ገጣሚና ጊታር መጫወት የምትወድም ሴት እንደነበረች መረጃዎች ያሳያሉ። ሟች ራኒ ኒኮል ጉድ ከ3 ዓመታት በፊት ማለትም በ2023 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ላይ ባሏን በሞት የተነጠቀች ነጠላ ወላጅም ነበረች። ታዲያ በተፈጸመባት ጥቃት 3 ልጆቿን ትታ ላትመለስ አንቀላፍታለች። ወላጅ እናቷ በወቅቱ ለሚኒሶታ ስታር ትሪቢዩን ጋዜጣ እንደተናገሩት ልጃቸው እንደ አንድ ሰብአዊ ሰው በጣም ጥሩ ስብዕና የነበራት መልካምና ደግ ሴት ነበረች። በወቅቱም ከመንግስት ወታደሮች ጋር በነበረው እሰጥ አገባ ሁኔታ ውስጥ በጣም ተደናግጣ እንደነበርና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆናም ጥቃቱን እንደፈጸሙባት ተናግረዋል። ሆኖም የትራምፕ አስተዳደር ይህችን ሰለባ የሀገር ውስጥ አሸባሪ ብሎ ሰይሟታል። የወቅቱ የሚኒሶታ ከንቲባ ጃኮብ ፍሬ በበኩላቸው ከዚህ አስደንጋጭና አሳዛኝ ክስተት በኋላ እነዚህን የፌደራል ወታደሮች ከግዛቴ በአስቸኳይ ውጡልኝ በማለት በንዴት ተናግረዋል። There's little I can say, again, that'll make this situation better, but I do have a message for our community, for our city, and I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. People are being hurt. Families are being ripped apart. Long-term Minneapolis residents that have contributed so greatly to our city, to our culture, to our economy are being terrorized, and now somebody is dead. That's on you. And it's also on you to leave. It's on you to make sure that further damage, further loss of life and injury is not done. We're going to be working towards justice as quickly as we possibly can right now, and justice is what we've all got to get. በወቅቱ ጉዳዩን ሲከታተሉ የነበሩት የደህንነት ሚኒስትሯ ክሪስቲን ኖም በበኩላቸው በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው ይህችን የሟቿን ድርጊት የሀገር ውስጥ ሽብርተኝነት ፈጽማለች ወይም ዶሜስቲክ ቴረር ተፈጽሟል የሚል በቁስል ላይ እንጨት ስደድበት አይነት ምላሽ ሰጥተዋል። This vehicle was used to hit this officer. It was used as a weapon, and the officer feels as though his life was in jeopardy. It was used to perpetuate a violent act
that this officer took action to protect himself and to protect his fellow law enforcement officers. So we'll let this continue to go forward and follow the same policies and procedures that every use of force situation does. But we've had almost over 100 times that these vehicles have been used to ram law enforcement officers and to do damage and to harm them. When you take an action and use a weapon to harm someone and to incite violence against them and try to cause them injury or death, then it needs to be labeled exactly what it was. When these individuals use their vehicles to try to ram our law enforcement and put their lives in jeopardy, that law enforcement officer has to make a decision to protect his life and the individuals around him as well. ይህንን በበላይ የሚያስፈጽሙት ፕሬዝዳንት ትራምፕን በበኩላቸው ጉዳዩን በራሳቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲጽፉ በሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ የተከሰተውን ቪዲዮ አይቼዋለሁ። ለመመልከት በጣም የሚከብድ ነገር ነበር። የምትጮኸው ሴት ፕሮፌሽናል ሁከት ፈጣሪ ነበረች። መኪና ትነዳ የነበረችውም ሴት ተገቢ ያልሆነና ስርዓቱን ያልጠበቀ ሕግ አስከባሪውንም ለመግደል ያለመ ነበር። በመሆኑም ራሱን ለመከላከል ሲል ተኩሷል። በሕይወት መትረፉ በጣም የሚያስገርም ነው። አሁን በሆስፒታል ውስጥ ክትትል እየተደረገለትና እያገገመ ነው የሚልና በአጠቃላይ ሟቿን በወንጀል የሚያስጠይቅ እንደሆነ የአሜሪካን የደህንነትም ለመጠበቅ በሚጥሩ ኃይሎች ትልቅ ጫና የሚፈጥር መሆኑንም ተናግረዋል። ሆኖም የኚህ መሪ ጉዳይ በዚህ አላበቃም። በቀጣይ በተለያዩ ሀገራት ጉዳይ ላይ ያላቸውን ጣልቃ ገብነትና በተለይ በቅርቡ በቬኔዙዌላው መሪ ላይ ያተኮረና የወሰዱትን እርምጃ ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን እንዳስሳለን። ይህ ሰሞነኛ ነው።